asambe sikubingelele sikwamukele esikaBhoqoli studio qofa subscribe ulike uphinde ucomment ngiphethe isweet elabantwana mfowethu abanye bathi ucabasha umfana omosha kakhulu estage aphinda amoshe kakhulu ngengoma aphinda amoshe kakhulu lapha online uthi ani anwashaya ama-hit online nenza kanje sikumele eqola kithi futhi sawubona kunjani mfowethu siyaphila mfowethu njalo ngiyaphila qhawe lami ngiyaphila mfowethu mfowethu zimnandi izinto esiyibona lana sibona usweet bembanga bamdonsa abanye bathi abanye wami abanye bathi nomunye uthi wakhe bafuna ukuqhwaga kwenzakalani mfowethu into ezimnandi uyabona nje makhulunywa ngesweet nje qala lapho nje indaba ukuthi isweet izulu mothozi makhulunywa ngesweet nje okwazi ukuthi makuthiwa nje la sekufuna kamasweet kusuke kukuhle khona basuke befika ngaleso sikhathi ingakho ke masifika sithi thina sifikile kodwa siphethe amasweet usungakafiki mawufikile ungaphethe amasweet fanele uphathe amasweet masifikile mfowethu bona vele but kuna performance awayishala lapha eMpumalanga avele into ecithile wathi uBet Gonzalo lapha ngazi nami angithi abahleli bemcimbi bamvalela wena uMbeje ugcine ngaveli umphatha ngesukesi ya uveleke ngoba naye vele la kimi unaye umabizo la ngaphimi ngivele ngikhiphe umabizo wakhe la bese ngithi bonani nangumabizo wakhe omncane naye le ndoda babangihlwele nalo wami uMbeje lo yana lo enginaye babangihlwele kodwa inhlwele yabithi ayilingani mfowethu kukhona lento ofika uyenze stage hey isukaphi lapho hayi futhi le nto isuke ekuthandeni abalandeli yabona ukuthandwa kimi ukuthandwa nguthatha njengento enkulu uma ke nje umuntu wafona wathi mfowethu ngiyawuthanda umculo wakhe usuke nginika inselela yokuthi la sobonana khona kuthiwa ngizoperforma funa ngimenze ngempela ehlale ngithanda mina mfowethu mangithi umlandeli ngimthatha ngokuthi ufike wakubona uLundi kumzukulu waphinde wakubona kuphi wakubona umbuso wamaciko wakubona kwimpucuze wakubona kwindoni yonke leyo mcimbi leyo kufanele akubone ucabashe komzansi bani ufuna bekubone so ngaleso sikhathi mina mawuke wangibona la wangincoma wenzela ukuthi ngaphambili ngifike ngenza kakhulu inselela okukhulu ongaphezulu kwalokho inselela nje nginayo futhi mangibona abantu bengithanda mina ngihlalela ukuthi kusamele ngenze kahle kakhulu ukuze bezoqhubeka isithanda ushaya ama-hostela mfowethu bakubheka ngamehla abomvu bathi hayi ake simbone uzobuya kanjani wabuya nge-hit album ngiqala lapha kuVaseline ngiyashaya ingoma eyayithi uVaseline ekhaya bathi abantu wayishaya ingoma lo muntu owakabani base bengiqanganisela kabanye bathi soke sizuthi uzobuya kanjani ngathi mina hayi khulekani into zethu lezi ngoba isigincathi asiqala uyazi ngabuya lapho ngathi emahostela bathi abantu hayi bo kanti serious ngoba manje nayi ingoma siyayibona amamiliyoni ngathi mina hayi khulekani into ezincane lezi njengoba sesibuyile sithi hamba nqola yami nabanje abantu abawuvala umlomo angazi nje mina mfowethu kwenzakalani ngangazi mina ukuthi ngingagcina sengithandwa kangazweni kanti sengidumile futhi sengiyathandwa la uyicizathu uthi yipodwa lo ayiyangimangaza mfowethu ngoba okumculo lokhu kade nguzama nabanye abafutha akade bekhona ke ndimeni abantu engangizama nabo abaningi abasekho impela ngabe nginamama ngithi khona umuntu engangasenza nawo zomculo osesekhona ebalazweni sebeze befise lona leli zinga engikulona and ngesikhathi ngisebenza nabo ama-artist isikhathi esidala alikhe lalazi ukuthi ucabashe ngelinye ilanga ngagcina into ethandwa abantu futhi athandwe kwayena kodwa kwakubonakala ngoba la ngangivamisa ukuba khona eqenjini lalidlondlobala nginele ngahlehla bese lehlelo i-vibe ngibona ukuthi abantu abasamthandi lo muntu ngaze ngagcina nginalento uthi hawu yini lento yenza ukuthi mina manje ngasiza umuntu kwezomculo akhuphuke kodwa make ngaphelelwa uthando noma ngasileka adonse inyawo bese nothando lwabantu liphinde lidonse inyawo ngase ngabona ukuthi lento ngathi kumina ngqo ake ngihambe ngiyozama ingoma ezintathu mina uqala kwami ukucula futhi ngangithi nje ngizodlala ingoma ezintathu nakhona makunabaculi ebuya futhi la ngidlala khona ngathi hayi ngoba sebengazi ngokugida ngase ngifuna ukuphuma kule nto yomculo ngathi ngoba sebeze bangijwayele la endaweni ukuthi ngiyagida ngcono ngenza ingoma zami ezintathu engizodlala la endaweni kuphela ngoba ngaleso sikhathi ngangacabanga ukuthi nginemali yokuthiwa ngiqasha ngayi taxi impilo kuyanzima futhi kodwa ngani mangishaya lezo ngoma ezazithi isihloko sakho sasithi uVaseline bangithakasela abantu ngaze ngayibona ukuthi hayi khona la ngisaya khona ngoba namhlanje ngiyalibona uhambo lwami seseduze mfowethu ubathembisana abantu ngathi yini le othi sabaphathele yona ngoba ngathi mfowethu kuningi okusesemgodleni mfowethu abantu mina indlela mfowethu mina ngondliwa abantu vele nje sengaba owakabantu angisenaso isibongo mina isibongo sami sengaba owakabantu ngoba kizo zonke indawo la ngifika khona ngifike ngithola abafowethu ngiphile nabo bengikhombise nempilo kade ngisemsinga nje mfowethu kunomunye umuzi walapha ngiyaxolisa ukweqa kule ndawo owakasokhela le amuzi seduze umgwaqo nje lapha mawuqeda ukhuphuka efere lalela ngivele ngayingenela angizange ngibuze ukuthi kwabani ngivele ngashaya imoto yangena phakathi kwawukuthi sihamba vele ngiyezwa ukuthi hayi sesilambile mani nezitolo asisayiboni phela ngoba sadlule efere kusavaliwe ngangena kula muzi amtshela baba khona baba silambile thina somiwe and siyaphuthuma yazi wenzani baba sokhela uvele nje wasuma lapho wakhipha ibhuku nepeni wathi
shonini bafana uthi nifunani umuntu uphuzane edwa sasho ngutshela baba uthenga ibhodlela umuntu emunye iJameson ama-Jameson awu-10 saphuma lapho sagibela indlela sezegoli kwakuthi-ke mina mfowethu mangabe uthi wena mfowethu abantu ngibathembisana ngifuna ukubatshela abantu ukuthi hey sebengibambe ngophondo yazi mina ngisaphuzi ngisho utshwala ngesimo sokuthi ngifuna ukuthi njalo sonke sikani mangifika kubona ngifike ngisobho so manje sengibizwa njalo-ke emcimbini sengize ngigcine mina ngigcina ngisaphuzi ngiyabonga nje ukuthi bengiyekisa utshwala ngoba ngiyasaba mfowethu ukubenzela into ongesiyo ngiyasaba ukubenzela mali futhi soze kwenze mfowethu la uzongithola khona nje ngikwi-poster ngithi ngiyeza ngisuke ngihlalele inselelo okuna-ke mangabe sizodlala thina iy'nyawo zethu ihlale ishintsha njalo ziyashintsha inyawo bayeboyini ukuthi senifaka uplastic nani obani kathi nawo manje hayi ngibonele ukwasebana ngiyazi mfowethu ngicela-ke niyikhulume le nto kwezikabhoqo ngimcela kungesimnodo nje kunabantu abathatha ngomdlalo into yami nalo mfana sebabananga kanti serious nakumoshwa kanje mfowethu useyamosha nje useyadlabhaza kahle sewulwa nokungiqeda kodwa abantu ngoba bayithatha ngomdlalo bagcina benza ukuthi ngingakwazi noma ukugadla kuyena ngoba sebasuke bangiphakamisa kakhulu angisakwazi ukulwa nomuntu angisakwazi ukucomplain so sengigcina ngathi ngiyayihlekisa nje bebona ngathi umdlalo kodwa akusiyo umdlalo lento mfowethu uyangedelela lapha so ngoba esegqoka uplastic sekumele ngiphinde ngicabange enye indlela-ke manje ethe kwasicenge ngoba nihlala ecatshangeni wamina ukuthi sengizokwenza kanjalo usomaqhinga phela wena ngifuna mase siyivala sesiphethe yebo ungathi umhlelo womcimbi ongakalimemeza igama likaSweet yini le ngathi uyiphuthisela abantu asuke babizile kulowo mcimbi ethi abazojabula kanye naye mfowethu nje ngizoqala la uyabona makunomcimbi okhona awukho umcimbi othi uma ukhona ngingawathola amafoni athi mfowethu uzofika ngoba isikhathi uzobukuphi uyezana endaweni esoko okusho ukuthi lokho ngempela nami nginabo abantu abayidlanzana engibakhipha endlini bethi siyobuka iSweet ngoba mangabe sesisestage so ngingasekho ukuthi ubani oyinkunzi kunobani futhi mina-ke vele anginayo inkunzi-ke mfowethu ngiyahlonipha nje kubafowethu bonke ngibafica endimeni ngibahlonipha kakhulu kodwa nje anginayo inkunzi mina masekuthiwa siyadlala kahle ngithi-ke lo uyinkunzi hayi lutho phela nami nginamasende amathathu so ngeke ngithi nje-ke nginamasende amathathu ngizosaba umuntu onamasende amabili kodwa ngalokho angisho ukuthi khona engithi ngiyamgxobhoza ngaleyo ndaba kodwa nje ngifuna ukusho ukuthi yabo mase ngise-stage ngisuke ngingase noma ngabe unayo umculo omlandelayo futhi omthandayo kakhulu kodwa mase ngise-stage ngicela unginikeza ithuba unikeze mina vele-ke ngokujwayelekile abantu bangivumile futhi bathi ngiyadlala so ngihlale ngiyiqhubeka la nto engingakusho bahleli bemcimbi ngathi bafowethu nisalele inselela liqasheni iSweet bafowethu angilala amafoni manike nahlela umcimbi uthola ukuthi iSweet alikho lapho angilala amafoni asuke befisa ukuthi ngibe khona kimi kuye kuze ukuthi angithi ngalelo la ungangiqashanga angiveke ngikunike inamba yami ihlale kuwe khani uzobona ukuthi ngibaluleke kanganani bafowethu abantu mina ibona kuphela babalulekile kumina yabona nje abantu abalandela umculo wethu wesintu babaluleke ngaphekwa abazali bami nengane engizalayo babo zibongele mfowethu Sweet usacela futhi support siyavala manje zibongele mfowethu kwiningizimu Afrika yonke uphinde uyicela ukuthi hayi ayiqhubeke isupport kakhulu ko TikTok ko YouTube yonke indawo mfowethu abaqhubeke ukusupport mfowethu no ngoba mina mfowethu isupport vele iyona elandela mina angeke ngicele kanjalo ngeke ngicele kangako engingakucela kubalandeli bonke jikelele ngicela ukuthi beku-understand ukuthi ngiyabathanda konke engikwenzayo ngisuke ngiyihlupha ngikubenzela bona futhi uma bengasangithandi ngiyawuyeka ngisho umculo ngiyeke nje ngiyoyidlalela ekhaya mhla ngadlala nje stage kwathuleka noma kwakhona umcimbi angangaqashwa ngangafonelwa umuntu ngiyobe sengiyawuyeka umculo kodwa nje bafowethu konke ngiyikhona kungenxa yama-likes wenu nangendlela eningiphamisa ngayo mhla kwaphela lokhu ukuthi ningithande nami ngophelelwa uthando lwalo mculo ngoba mina ngiwuthanda umculo engudlalayo into engiyenza stage angiyithanda ingichazi mina ingichazi ngalutho nje ukungena stage hayi kufana nokuya kwamlungu nje ngifike ngisebenza izinto ezikanjalo mina kungichazi kodwa kubantu ekubachazayo benza ukuthi ngifukuze kakhulu njengoba ngibona ngijulile nje Sweet nabantwana sinto eningizimu Afrika siyabonga kakhulu umsekeni kakhulu Sweet usazosiphathela into emnandi kakhulu siyathobeka siyathokoza ngolelo bengidlala njalo bengidlala mangithi mina emculweni anginankunzi bafowethu iy'nkunzi zonke ngiyayisaba awugwala amazi ngiyabhuda siyabonga danke mfowethu ngiyabonga la kwethu ngawethu wena